Shubor nakaslem jong Suk-Saiñ Hima. Ki kli anong sanshar shnong ki bahab Hapoh ka Hima sora. Hagasngi balang kila pensyai pat ba bagi don hadu laipu arngut ki sodar shnong, bat saungut ki sekretari shnong ki bawan bane shimbentah kajingya ki. Balalong haka hanyo terik jemang arjar arpun riu, bat kentat ya kajing keno jong ki katuk ani ki shnong ki bahab Hapoh uput usam jong ka Hima sora. Uba Edmund khongsa habakran shikinong thok khubor uloong bakajing don ki katuk ani ki bom Kwah ban ai kajingya Treilang. Hakban Dawa sanat yu pa iem marum dors iem uba dorbar Hima kaladat banjit kalak bandai bakim sengutanat yu pa iem baunlong kumus iem kumju bakim Kwah ya gajing Suk-Saiñ Hapoh ka Hima. Uba Edmund ula kentu bat banjur kiti ki katu ganingut ki sordar shnong bakin ai kajing Treilang hakban Dawa bat ban penbor ka district council ban ai sanat no kloi yu us iem baka dorbar Hima kaladat ban menjur hakalai terik unai wiang arhajar arpusan. Kabinuan ni biang pabiang sahisin pasahisin kamut habami kinawa niya kinawa kijat kinawa la kade kamram jungi ban pendek ban kle radon bakalan lane manirap naradon ban pengkoi radon berkok pamalak ni suma de kata kabenta kabinuan bersah ni nama lagi la pathai kubor ni dalam kelas sibor ya kari pakijat ni uji jong ni la pathai kubor kumati badan kejing ong na kita kena lam jom ta dapat tidak ba pala pan ai sanat yo manda man padan sawi kan nyaman pendak kata kadai kan im yo kan im kejing sisa kadai kata betan kumla keren seperti jong ragus ha badan katma kawan ini begini ini kata naga sungkhong naga niaga tiada niaga kriam bagi jok cuma memang kampe isu kajuk kalian cuma dan bukan cuma mungkin nah kan niaga kuat terus mengaruh halo kakam jong mau mangai siapa mau mang dan sidai maka tangsi betul sih kai kapan kau akan niaga kuat dan sekolah lengkap kalau tang kumni kabedai pat kecil dai mau mang kumunong bat ini naga pitch kebalai pula. Nah, thosai mamang de nombat dengan im jadi masa. Bat anera pensiun rim na kena temen jadi ketik temen. Mo. Kakna temen getho bagi khat nong ni bisiem sora bagi atma panu banu ni atma yelin. Hiju song perkhat bat pentip ba ni tha yu mamang. Ba un peniang pengke ya katai kenyam. Ba un ai ngoedan bagun puja bukan bande banja keitahna kare tangkat pada kam jomam undan mentai re maha thang se matung se mapok masa kare menta pri kapau kemudian wei ne ko sane agan kam se matung se mendai kan mau ngomong de wei nagi khalaan nagi snam jo berat khalas ubadai bandun talang hagan im hagan miyak pat haka ngam thang se lu habang maksud bapak yang ada dengan tangsi. Kandai tamu hendai kedai collective decision yang bapak kerasna. Hangnya yang tadi bakat kerasna kadang lagi cum kari di kudustur kabedai pergi kursiam. Baklo siam manusia Hapoh Hima sora. Ngan seperti kene kat dulir. Kajingnya Suk-Saiñ. Hakdeng di kursiam Hima sora. Dalam kemat kursiam kemat seksi matu kapor senam khatna sta khneka bab lengkap bakilang jong gadolba khalasnam dibahagian ke kapor benalong sekretari ba orientis komsit bab long sudah cerman de usop isi sudah kan kene kasoi kasan jong sim sora dari kos jongga ya timai sim kesimsan sora apa pernah tuliskan kabar halor kan ikut nurin Kadar maksud kerasnya kadar hak pensiunnya. Mendai tang kena, kena kita lagi tiup tiup lapor ikon. Bahkan ini rasa itu kes live public nagasan jauhnya kat live sparking naik Kwah. Bahkan kum kani pencoba ni nila rai banyak semak ini kam. Bahkan keren sekali semasa. Bahkan itu bakal disiapkan kum ni. Banado katong kani kalikot mo banado kikwa pamanswa ki khat asnong
Ilong kita ke Hima ke Yau ke Hat kedua kelenti. Bat kilong kita nunggu sim no penskan sim Hapoh ke masa. Umausul udah Treilang Treilang jongran Khadc asma. Lada dia bayam mau sim ikna sim kena kuntip so mausul Treilang Treilang jongran nyo kenang Khadc asma. Bat mausul pat khod di Treilang bani Treilang ban kuntip sebro kawai Hima. Bat yang ini lah pendat kat kemudian negeri badan negeri Kwah. Kat kemudian sekretari yang lebat tak masuk. Nyata, uno long se man se memimpin pembimbingan Suk-Saiñ. Hapoh ke Hima. Handai day ban penkuy yang kemudian balaya. Konta. Kat kumkani kari kuat, kat kumkani kari tidur sekolah berat kanasnya. Habayaku Riman sing sim ikna sim na tip semua sud jonggra kerasnam bar musud du lakhot yang ikharaisna mana terkenal bat kani lada kat komoditi dostur bidon program kerasnam merkoi masara berkoi bat ha kat tu kabayak Riman sing sim usoda mamang don lang bani perkhat ini kam kumno ban tindak dan buram ban thang sim thanna kom sim ha grupam bai koi pieng bat bisungkun karat kerasnam mama ha kat kapor kalai kendo ikut sim sora bakin sim mat ikut sim du tang na kawai kesun kila yung maran do sim ban long sim ban mi butli ha ka kina sim balayam no ya ke sim ikut sim yung maran do sim na diang nigi kan akur kamu ki kan akur paro kan badan di menteri ha do por kidan takur kendai kur nama ba kidan menteri mempat giat pat pengrup kan ki badan kila mencur undon we do persa bak ki bakrao ki masora ru bak kila menjuru da ke bat masora dalam kalai harwe aja bak sai sen ban me kani la intip ki de sen yo ki ni dak ka tang on sisa te umaran dosem hadir beliau ke menjur na ke ba Hima ban ni bujli yo Riman sing sim layak ulah pengkoi ke keksan dan batang yo basa Riman sing sim layak ha kasam we aja kane bale katum ki kundan jai ke jai khen le kelut khen le ti ka nama socho kat mu jiat jang kapor kai ke bile kamdan kano no yu thuk ko ha kapor kumta apa marando pendat kenyang gerpam thum sim thang sim kat kum kan ti dostur la bo dalam nasnu syaman sya karat nasnu la pensem ya ki sim chu ta ka ai ka ngok kadem ka ku ka ta ka har play kometu sekretari babaran musik ha hendri pada benar kong khat aja hendri ha nombar musik khat asna dinosa kumta ka dei kane kapta ka bangasnga bang ya ngindai suman kren kicho ka kren sya hendak ka dei kamram bang pen pesko ka sose bang khat komno nama teng hagi jing ya sochet media hagi jing ya syalam bakla jing ngeu kubor nanur nu pengilam bakla ka don ki bom bau pibi remah kamut mu haga kodu thod wei haga kubor pada hagi kamu le kumai kata kadai ka bang yosno bat balami hakila kata ngadon persa ni daga mi thod ka ye kai ka bat kren ka mon imat ki kren ka kule bhai ka kisio sngau tan ka ai ka bami bias ngau ni kuai ki pan he kata ndai don banong kom ne habe dai bat ke jing takrai junga le ka des masel halor ke jinglong pentrai ka ya ka di dostur jong Hima kasi hi proko yang ne banong te ka kom kan ke kot ka pangatho sngam an puli ka pie sispa kha bukra ka banta ka khanatang jong Hima sora ka ba mi kha khna spa khna kusan la tho shai ni kun pi ba kecing kroin kariti dostur yang Hima sora apa yang dia yang des terpaksa kamu tu lani ka phang paden lani ka mat prekam jong des mesin ka bahak mat bat ka bakosan tak along
ban pene pensa ya kariti gustur kom laboraseng dalam suami suah Hapoh kari kasi caitia juni Henry haka kampan kamlung kunta ladang phai berpisar yang insya mereka kam yang diskusi berkadang penban markong nak tei kijing mucungkan ya kan ni hilang itu syai lagi nujur ya dimasora haka por bersencar kasokar dan bar por banta bersencar pada diskusi hai beda begini ni tungsi lupa masa kabentar menunggu wei kasokar hari kaya lekat balak banbuat baik buat di ya kita dosturi kepada lepas bakat hau ya ki an jerul ki penedai bakriti ubari mu baca ndai ke deskonsilpan ka persyang man penya Hima kakum dengan Soviet jongka kakum ki ka appointment and succession of chief and handman ka deskonsil ka laban thong claim secara Hapoh Hima ta unu bumde ni kita siam tu kompaglan ta kabantanga kasolka parang kam kunsan siam dan aisanat yang nunu siam bumla kan pendak ke kriti dustur nyam jong Hima sora namar kane kade kriti dustur pelguna sang dalam suami kata ke destan serta kapan siam man aisanat yang nunu siam lagi kam senyam ladau tau pendek ya kriti dustur nyam kan kabanta kabala wajon meniksim ban yo ikutsim nega senat hapan pendek ya kriti nyam trong kaya dago thang ya kamet yak jangwi jangul katat bon sim namar sim layo ban thang ya kamet yak jang sim ramsing bat kasota kren kas asnatu hadir matang mil jong house nen khat pasta pa punyo wala kajing sisya ula long sim nen khat pasta bat kabanta kabala kabau kadispenser kate kom makalong ngan kedawa ni kiman sing la sya sim hak kan pre cemang hak nes pa apply yo aga yesnan betul sim hak san resal pa apply lem dong kanono bijing to ha wile bat karutin ya an dumi naka kanpon du pri mo sya lem bat lamba to bi masura akaba nuan ni ban wan yetu ya ka jisya ya ka hop om man pensan ani penjam ni lu rei wan ban yetu ya ka jisya kumakapaw ka katarik na basan aja beliau hakapaladan katu kan di buat di saudara Sinong kiba lawan ni sport sikonsel pan pensane kan dia ben ong ban mai sanat ya usim atong dakadorba nasno ban wan ra pigi pensyai ini bat kajing kenno ro kalomba idan tangkat tu kan kibaleni atau wasni ko di sikonsel akan jauh tarik jong munai wasan ba katu bani ki brio ki ba hundal ki sosial tenrai ngan supun syai ya bapri ini di saudara Sinong bagi ongro aku ai yang nama ba maki kimtip bagi yo ya kata kasici balong berbara kalau tarik tenrai sawan rai pi ni jisya maki kira soi kira sai ya kaji syong berbar juga aku tu balai tarik te ngaji percaya ni kumba pikeno tapi itu bis saudara ketua di Sinong ni dan hadu lai ko ar mut ki saudara Sinong hadu kasih luan ni apa responsel lah kan tarik but south is three kiba representative na ki Sinong bijongki but armut ki eksekutif member na ki arti ki Sinong like no ki toy te kajingwan jeng yang to si kamdai bangili kajing songshit endo nyili kajing ikli pandawa kata sanat ba nila dajit yang merem dor skim along skim papura jongka imasura te ngasmo kuman
chụp snow chỉ ki media hak media ka phang ban snow ru ka pang e cha ki nong song shnong la ni ki khon ki ajar ni ma sora ba pinom sha ki pakla pi ka jumi ka to ka ni ti ki shnong ka dei ka ba usok kriam ba du ing ter khong wala slem ha ubadan ha ki shnong ki bhab ho ka pot Hima sora mar na kawai ka shnong ki sidan gini ki jakaya ka jepuan jadi ki sekretariat di nadugis na poros joy manik umesin sim pada ojo pa impriman ro palaban tunay kini dunia ka japot ang tiya po jong ka Hima tang po ka Hima andre wat syabar ka Hima ro ganun ka dunia ka japot pati way pat ki balay ki ilakaran ni Hima tika daw ko penlong ya katukan ni tili ki sinong ki banmi at kasni an kan siya japi ngataray kini ki ramba itik ya kai ka baja ya kai ka balong wat nakaliang yung usim yung Hima sora ako to kopor impriman sistem ulabon uladan sibon ki mukad duma lani uladan sibon ki jujuar ko pesa jo bat hakaju kopor nakaliang yung office yung SEO civil supervision ro kilalap kita jadi siya berkunjung nak yang yogi police department ro kanu kajing mi kajing kedun kenang kajing yarawa kajing yarak sti hantai hapo laju hakaba diyakini jaka hantu bat kani kadai kaba penlong yakini beriu ba kinwan ban 6% yau marendor sim long sim bulan dijit lang makiru hatalai tarik imat kabakan maki ni kibir Kwah panuan rakyat Suk-Saiñ Hapoh Hima sora dengan kot mawer yakini kisrda bakin ya Treilang bami kaken hon relationship bangan ra ya kajinya bagi erti ban yami erti lang bakabha bangin ya Treilang kawai panuan ra ya taka Suk ka Suk-Saiñ Hapoh ka Hima kanang bangyo usim umi upapura namar kumba ngiyoi hakini kisi mental kan ai ka banja ban ai ka banlong Hapoh ka Hima kala umdan usim umi upapura ban sensya ya ka Hima habang ipai ka bedai bat kajimi ki kendon kendam katuk ni tili isnong ki bomtre ban yasnok tilang bat ka hon yung ikli sensya kadai desi kadai ke jiwa fitnah jong ki yolu musim kena uba ka Hima hi kala jiet ki o musim kena nama nak to ko ni ma ko impriman sistem bon ki por ki ba udah berde ki stop natrai baru fietep mo uyo ban sumari ka pat ki jumu ba stop aslam ading to yo pang sa ki pang sini badai kali ka por ko ba ki brio Hapoh ka Hima ka jumi isnong ikaw gidon na jiya kan atpon Tere merendor padi ulai ban penpet yang tau pun usam ban ong in siapin step yani kakam tenang ba inlak ban menrak no ya kajin Suk-Saiñ tere ka sosik pani kalong ba hakapor ko merendor sedang ban shifti ya dari kakam ban niat kong sim kena upo impriman ula don no pada kajin hitung bagi ban makhlak no te kadai kani ka benta kaba imat kini beriu Kwah mo ya ka Suk-Saiñ magi Kwah sa ko pinya kaja pinya po ka Hima takadaw makot no wel yati sa kisin ko sodar beron jong kini isnong ali ngyawan rakang ya Treilang ban ong bangin Dawa lang ya takasana na po execution bakat pestet na ni bakat ano kanang bangyo ban ya Suk-Saiñ hakiti isnong yuni kibadan na pare kinya kaja po nakawai isnong hakawai isnong kung mapiyoi hakilat kay kubora kani kisi badat ayo baja po Hima sora ako ay kasi nung makulay ko siyang namarunod siyang kulay ko siyang mapliw ng siya kerjay hindi ladon luwan skuad jaka kapagitang ng siya hindi nakilay pay nakalakin din siya kayo jaka dyan ladon luwan skuad puwan Suk-Saiñ ngitik manukulay ka to kasi giday kun yung Hima sora ay kapon kapsama ito kay jaka Tidak tak ada, pi lada unggal mesti kepurahan. Kan man rakyat kan dun kan man rakyat kejinge pa ya ka Hima ka jini. Tidak tak ada, walkan di Islam ya ni kabating mat bama kalong pemerintah. Bayo kami kasawas yan kajinge penyap
kaji rawat pasti menurut sih jadi nggak kenal baik balada nakalian yang desi konsil kam aino penstad no yang ada kesanat yang merendoan lada kami kalau bajinya Snam hagi di konsil prakonsil bar kunjuru di konsil bar kiwai bar ki Hima bulan Syawal dan Hima bar ki laka kaji kikri kanong hadis konsil nama ba desi konsil kam iman kami baik ban wanra ano ya kani kasanat kaba ngide bali ono andai kana sibuk man daw taw acting chef di ban niat bakatu kani ki eksekutif membangun jugo tegani kan wanra sibun gijige nakaliang jungi ka isinong bukaw ibahap ako ka Himasara itang sigitin siya pinpun ngasibu kani ka kerwo sa po district council bako district council berkurang kung mapapikiran na iye kari ko dyan kriyo hibikwa hindi sa ikti gustur instead no ya kasanan man ay marandor hibikwa ba kino kibami hibikwa ba kino ibaga kay jinguri ura ani jingyo Snam di kisnong ni hindi pada president man ay sana but lada hidang pende kun jaka ya kani kawa ikun kaya ng kam kasanan kan mau manakaliang jung siya ilaban kare sibun rom panjay ng bakin di ibahan iro kalen ng bakin di jaba di hakani ka benta ngasih perpak sikisin baya ka district council bakal president do lang bunta ngiru ni president ban privilege sibun di rom panjay sekipor kami dai maka jingret di aktif chef dekat di membar ng tukan ng district council menyagasini de sengoban syak sipi namar ba yung ba ka district ka Kwah banyak kun election tenray kanya kun election kan lo kan namar bangi ng legit pa yung si maklay tare ito ko baywan menebro ko jira esan na tingin jits pat kuno mo hamaki ro esan na nga ka proceeding bang la legit si maklay tare teka kata ka kamot bando kanya election kadi katay ka pa te mar ka jinglet yung ki waktu chef rengkat bat ki membar jung meneh Hapoh district council pi aja sisa kide ben keren ki cepat ba balai ki buri ki sisa ba kelami napo kajinya kendo bat CEM bat ki eksekutif membar dan aku balai keren ki sisa cepat ba kani kala mandong ba ki buri ki sisa bat kada ka air ka election dan jungi kalong ba ni ada jete kala tare nimla si ko pentelai ka tu bangi isom derbar ne banno ko ni kon CEM haka jing sisa lada ka district council kasngau bakadon kam ban jete election ka de ban ad ke jing tip sa ka Hima lan sa ka kanhon di kri no sensa namar kum bang laong ni ka jus ka ju nado blaya usim na ai sithi kan ko ni sa district council ndai tang ko i sithi ko kan juga kamo ngi to pen kre election lan kamo ngi mai sanat umaram do na ta daw kam dan ka kum kata kapensangi ka umdum kapensangi lengo de na ta en jena klong bako Himasara ngimai sanat umaram don na kanika daw ngira sai handai kom mayong panila election ni sai te baka election na ka panila election dai ban no rin le sa kawai ru blada ka don na jing tmu panila sisya ban panila election nado lighter lane nado banai ba khada balo kumno kan pentip singi ko Himasara waswe nyimla ban ai sanat yapi ngin penela election nisa handai hado meta kam padong ngita kam panmi kan ten election kam padon ka wei ka jing tho bag responsible kan pas ma bang pen kra election rai ngom ipi ka Himasara ngi hon klen sar yang bai hello ka hok ka si kan ten ka bang ila sai sim yo maram dol sim upam don mano persyaan jin ladau PCM kan ni kajo lada ha katu kadol bar lai tarik na karwai ahla pusan uang ni hapan pensangen di sang sia ni hapan pensangen namar beladon gaji apa pulsia hendai uang bakter hado mentar ngampan itu penadat uang saya ke Hima budon saya kata terang menilai sia bunwan sikendo ikini ikan hon kini usaha pagi nangalang gue ini balong bet menilai sim nak kata diperkat penuh hendai ke ka bami ke kakten planet kami tang na district council
tang des ko Dia se pun maklum mana tu kecing lang. kalau tang kan ne be berakting chi ha ka dal bar Hima jong Hima sora long sa pernai ba ar sen ar hajar pendeng ka dal bar lun plun na ka wai kasur ka kran syai ba akting chi funde ka sipo baka kam ram ke jung ka dai bun pensten no ban penlong ya ke jing kendu be lam ki klen no sencat ke des kosel bakal pensten no ban ai sana ten mata ka jing suki jong akting shift ban Treilang ka penlong ya ke kenduan ki klen no sencat ban form ko wei ka group jong ki klen no sencat ban tho so akting shift hakan real trik menai balai mentau sena mi tho so akting shift ko akting shift ni om katung ngata ke sini sengau ba ya lam lum no iga ya ke klen no sencat lum no wat ka dal bar ban ya lam chikat diskonsil bang kren no bagi diskonsil pen play banai sana Rai akting shift nang ba jo ne kon bina jo ni usupon ketia uang ngamlai na ya lain no kajeng kren lainnya kajeng kren mumdon ni ke klik Hapoh kren kom mumdon ni ke klik dengan kata-kata kakanun kren no sencat kaya caprang kom bakalong mentang Rai kajeng lain jo ki menne ngimdon ni ke ai ko mi nakiru kam ngimtip bar ka ai kajeng temu bodon nakiru ngimtip na mar kom akting shift lalau don sia kajeng temu ka ba ya ka ba mut mentai sia ka Hima ulah dai ban khot biang dari bar Hima pi manen tuklar dengan ya kam nang baka Hima sora kan lat lagi nya pa pra lem kumta ya kalong penban ka dispesil kanong penpat pen pra ja ko Ngapa dia juga ada ka DHDC kaya ada dan pernah election nilai undur si pentah yang mau election lagi ai kisim jam ai ko perkat jogi di no senja kane kadai ka benta ka bengesong pade daga jingalang paga jingalang yung ikleno senja marang ito nang ne mansim kata karai kamdei ka besok kamdei ko babha nemar misomon minane kamot na karai jong jingalang ikleno senja hangni hangni sim kata karai ngalong ngi bread pade sa ka debah ikleno senja atau ke haga jeng sisa karai ka debah ni boleh sebesar dalam main kadis masil la kadon mentang na pentek nila ai ding tho saka bat Hapoh batang sem ke jung mentai kala pa de prostitute dan kalau ke syarah yang belum election ini belum election dari konsil menjadi la da dei balong ka jing ka jia ka jing ka ni sem ka ta ka de pentai jung dis masil handai Hapoh dan ka jing ka jia apa ya baik sok lon pulun ka dis masil ka de tang kanong approve na ning Kumbaga mentah, langsung akan bawa dalam satu PCN, bawa apa langsung, buat bahayin yang yang prima. Tinggal kami kerja PCN, tidak ni buat dalam. PCN ada pensyai ketua media ada. Datang ke kerja ke jual sekejuru, kalau penentai kalau sengap ni, namar ngasih PCN udah penemairah. Bat kemudian pening, kemudian perjaya, kemudian tendum, kemudian tendai syuk kuat kemasa. Dia nak buka raj masjid. Ada itu sekretari juga raj masjid. Hakapan yang sudah raj yang kawan kata sini tinggal andonglah ya kapan niwan hamiru belum ada sesuatu ya. Halo dijingli ikor tiba tempau belum ba kecitung ya umar dor kalau hendak jatuh ke riti betul. Kwah dan pensai nanti kelomba. Jadi saya kembali yang ini bagi itu dan ini bagi dia tak yang ini kami langsung rencana bagi lah benih. Jadi kubur nang bahkan nolong kecingnya lambat lah. Ya baik dia kubur ke balang. Ini warna dia pensai kelomba. Hapoh kedepan asal ini bah ini kerana masih ketika head kuota nanti ketika itu yang dapat arsenal pada dapat arsenal dari saudara kerana masih kepala penuh bersama pernah menunggu saudara pada umlah ubanjir nama ketum terjadi usul pada saudara masih gubernur sama juga dapat arsenal tadi itu hendak dapat itu percaya dan dapat agajing tungsi hadir Pak Hima tungsi
Muslim kita akhlak ro hak kubur nak lain ke Muslim nak hadir berakhlak nak boleh tarik dalam bentuk saudara saudara Muslim but ini raya lain kan tentu yang sifat but sifat nak kubur madam ini bagi tentu jadi bah ada yang bang Muslim akhlak dan habat dia Muslim nak lain joki kita terbaik akan guru joki but angkat menteri di bekam menteri baru yang menjulang pada penting ini kerat manusia but kerat manusia hadir bah ni lah ila penting bangin tengkin no ia usin kena ya waran dos di banokung si bukuran ni tadi bah ni persian je bah nak si ada gunu kajing ujon nak diwikat ki kun nanai nak di kursi ni tadi nadu lah lain tarik lu nilai kedua nilai komiti nak SPP komiti joki dorban kan arsno Hima haka dorban Hapoh by office dong Hima ni haka tuka board kursus wajib pada ini gendu nama orang dikiri nong senjata kumpul pada ini penting tolong pada ini rai untuk seni baginya rat pada nutrition yang Hima haka dari jiklan pendat yo sim ubaraklan no de bandai tangata pada hadir ke dorban Hima hadir perayaan mem sebut naparo ki padra lani ki nong senjata orang ki bawan pada dorban Hima kalai tadi ni snap kalau problem dulu gaji ujon na ki nong senjata pada kalau kabel ti kemudian dulu ke gedang lah kalau nak ikut bersama ni nak dulu kalau jual kamera kalau kau biar berhenti bandai kalau Jakarta lomba lah yo kita itu bagi sekian ya pada layo berpendek pantang ya usia prima sistem and then nak kalian dah dapat muncul dan kat arsno nilai kedua kumju ya sudah memang nilai kedua baru ya pun pada nilai kedua yang insan perlu Maran kalau hata sekolah hadir berakhlak tidak bantang hati anonim. Jadi kedua ke sekolah ini keren terlomba. Kakam kadai bagi berset di bawah berset no ya maran dol ada cepat berset lain kibat penting akhlak berlipat lain bagi dua ini bukan lain bagi teman tersan nampak rai masjid asno tidak kalian umum terkumpul ru ulang ba dan kalian kalian umum ulang hankan kuiran lang kami kesempatan ba ulai ke kedua dan ke kedua kan pener new ya usai malam dah. Mereka bah semua belum terus muterik dari kau. Oh mereka harus macam lapan pendek ya si tak dulu di sini. Mereka bami kubur kata bertolong bah latung ya usai kalian jatuh kerti terus dulu. Tiga ni orang ke kau berlampak lah, kabar bersuatu baklah ya kita kebun di balang. Mereka nak maksud hadir kejian kubur dalam skam ya usai malam dol dari halu kan beliau tarik ubenai bandingkong acak beliau ban pencip akmat ulai kan ada ke kubu kedok dan sumnya pada dua yang hilang pakai jok ulai lu waktu ini dan bagi teman-teman dalam bidang soha yang malam dol ban sim di kubu skim apa cuma masalah di kata dari kaba nilai am lah katu kan dibenai kaba ordon kanu kajing persak dan kajing ujon dari mulai mata kimi berbagi kiba tilong tang ban jalan bangla yang dibaca ban nguru hang ni ke jingkar wan kolong ban dia ke diskonsil bang kamdai ban dai kai yang kiba ni lah benda ban ilaya kan kumkar tidustul baka diskonsil habis siang tu kalau kam juga kolong ba in benar tersa yang kerja justru bagi orang benar tersa bagi dia lupa ai mandono ya kasanan ya usi marana dalam bukan ni ai proses ini rasno ni yang kedua kerja justru coba nilai yang besut bagi lapan sai mat play ingat kan dia kasih kerja jawab kan yang baru migran
các khu vực tiền học đi học thì cái tiền là chúng ta học đây một mang học đây là cần em của các bộ nghi tiếp và bắt đầu thì bắt bạn tiếp mà cái này mang cùng với lại sai của số đa là của và cái đây cần em thì cái này một chút cái đây là em nhập nếu cái một chút cái đây cần một chút phần lên cái đường Suk-Saiñ và cái yang Hima di barat kuwe baru right memang kalau batang haladon kan kecingnya ada kecil ma habadon kan ma right memang kulai banyada và những niềm sáng hak sama pengilong kibain ini adalah cerita lomba tak ai yang enam lomba dari kalian itu lagi batai yang istri kejadian trong lomba mak mak mesti kita sebut kita tak dibanding batai dari kamnom dulu ke đây ini bagi thah yang kami ingin sembunyi dan kami ingin sembunyi kalau mbak sah ini banyak terbaik tinggal mampu kue di depan punya saudara memang menin mengairi hadir mengairi ke kubur perawan di sponsor dengan apapun ya apapun ya kalau mengapa bagi keren đây bagi dia thah badan kita kiri di luar pokoknya apapun ya bang apa ada usim ini keren kita bahasa bagi kendu nang bagi warna kadu kudu bagi sungku jumlah đây bagi thah tadi punya penginnya tang po social media dari kami kena nama ini kedua dari umpun dari Hapoh kemudian amat saya dan percaya akan kesini tidak i saudara ngamtip kai gadau membagi ia penbaik permaki tip ia penbaik Hapoh patakya jadi tip ia penbaik rupan syar ngamtip nama arba kalai tarik kila yashong darbar mau nalu porsi ko bagi pada lu por arbaji kila yasoy kila yasay ya kaji chong darbar ndrai ke basung ngo padi kalomba peleng ya top ya syukur ki ong bang ki wan doa darbar ni yo do ki ya kalai tarik adu jandir te ngapan sisya ni ngawan ra ip ya ka jing pensisya baik kani ka proceeding jong darbar ka bang yashong haka lai tarik jong menayu ba Khadc araja akusan di baik beliau saudara yang kan nom steng mau ujar karsindi uni ulas so ulas ni nomor pun jong urudan nang ta sauni wo sudah nang ta uni saudara ujilan sotun toba keren nak tobasni benong bau tibiai uni ru henman jong ka umbelai uni ro ulas so ulas tu baik ini ketemu jemu nang ta sa uni way wana mumang so saudara keren nak tobasni unero la soil sain sudah mumang majau mau ni la soil sain pe nomor pon jong udan ni te kumno kinya kalaktin mo tenta kadang ong yol si kia showshit mo kia ong ya ni ki si persen nomor ni sain si kila punya tho ani ya kata jim tho si sim ni a ak por showshit kia ani ya por ya showshit ak ya di apa ma di restoran ni di Indonesia